مامۆستا محەممەد ڕەشید جیگرێ ئەفسەرگەتی زانینگەهەیە یا کۆروبارین ئەکادمیک وەکو تێزانین گوری سیستەمەوەی پەرگۆل ئەکادمیک بەرەزمونی نیوی قۆناغێتێن دەرخستن یعنی پشتی 8 هەفتە شخۆناغێ دقەدەن بەرەزمونی 2 هەفتە درێژ بکەن حەیانی ڕۆژۆ پێنجشەمێ 15 ماها 12 ڕۆژۆوەی دەویە هەژمارە خوندەکۆرێن گوان تەبلی بەرەزمونۆ بینە 803 خوندەکۆر ji hemû beşên me fakûlta û peymangehên me hindir zanîngehê da tevlî bîne vê awayî ji xwe sîstema me berezmo bi awayekî xweşik dimeşe û her wiha rojane lîsteya me çavderî heye yani hemî amadekariyên berî li darxistina berezmûna bi 24 satan tên amadekirin. Navê min Dilvîn Ehmed e ez xwendekara zanîngeha Kobaniya Beşa Ziman û Wêjeya Kurdî me ezmûnê me bi awayekî pir xweş derbas dibin awayekî hêsanin em dikarin bibêjin di heman demê de di rewşa şer de jî em jiyan dikine rewşeke şerê psikolojî li ser me tê meşandin ji aliyê dewletan dagirkeriya Tirk ve rûxmî vê jî em xandina xwe berezmûnê xwe her tiştî xwe jî dewam dikine û em ti carî jî li ber تهديدات يعني في رنگين نكانن بساكن و ام ناساكنن جي ام هر تم جي خاندنا خا جيانا خا و هر تشتي باويكي نورمال جي جيان بكن و بردوام بكن. الدكتور محمد برهو الرئاسة المشتركة لكلية التربية ومعهد العلوم التربوية في جامعة كوباني. تم توزيع الطلبة على القاعات بشكل جيد من قبل اللجنة الامتحانية المسؤولة في جامعة كوباني وتعاون المسؤولين العلميين في كل كلية ومعهد. نتمنى في الأيام القادمة أن يكون هناك مستقبل مشرق لطلبتنا الأعزاء ونتمنى التوفيق والنجاح الدائم لجميع الطلبة وشكرا. ناوی من مونا امام از شاگردا بش ابنیگاری سال دویمینن ام دست به ازمونه نیو قوناخه دکن ازمونه ما با آوایی که سرکفتی دست بید کنه و با آوایی که پرخوش حسان در باسته بنه تبی کو ایریش و گفت لسر بازار کوبانی دبل دیسا واتشتا اراده یا من ناشکینه ام با آوایی که سرکفتی جی و بسر بکفن و اما حیات داویه جی به پینوسا خواب بردوام بکن. ناوی ما هور محمد خواندکار پیمانگاه تکنیکم 3 سال دیدوا ام ازمون نیو قوناغ ما ام بردوام دکنه و تبی آنا کجی ما 3-4 ازمون مبدوی کریه و برای 3-4 روزان جی بالافر توپ و بالافر یا دولت ترکی داگر کرد لسر مهون لدوی هویدا امش گندا دا ام برای کت ام دهات زنگاه کوبانی ما ازمون خواه بردوام دکر و ما خواندن خواه جی بردوام دکرن و بوی هویدا جی ام ازمون خواه بخواندن خواه و به اراده گل کرد ام سر کردن.